Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam. Inta ibasa ti Santiago Kapitulo 5, versikulo 19. Kakabsat ko, no adda sumyasi iti kinapudno, kat addamat mangidalan kankwana nga agsubli. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Aldaw ti Domingo ita, intayo makimisa lakay. Diyak kaya ti makimisa. Da kayo laangan kinilina ti mapan. Nanang, umayak man mat. Ay katuan anak ko, mapantayo kadali ng adim. Di mat kayat ni tatang niyo ti umay. Rex, agbati ka dito balay. Tapno da kadwak. Tatang? Kayat day ta anak mo ti makimisa. Lapdam? Adda pangibaon nagkankwan na Lourdes. Isong agbati dito balay. Anya? Ay, sige. Mapan kami nga rodan. Agur-urayan ni Lina di tarwar. Tatang, anya ka diti parami jo kanyak? Gumatang ka iti arak ka Jetersena. Makain inumak. Sige, tatang. Naimbag nga agsapayo, padre. Nasapa kayo kapsat. Uwan, padre. Amok ngamin akasapulan nyo ti tumulong amang isimpa kadagi ti tugtugaw dito'y kapilyata yo. Ay na, agyaman na kapsat. Masapul ko at talaga dagiti tumulong agdalos ditoy. Tapno na ornos ti amin, sakpayadom tang dagiti kakadwa tayo. Rex! Umay ka man dito, anak ka. Apay ka di, tatang. Gumatang kay ti arak kan pulutan. Kurang ko pa eh. Sige, tatang. Ne. At iti korta. Gumatang kiti karni ti baboy. Kat adobo ha? Uwan, tatang. Kan gumatang ka matan iti may isa ka sigarilyo. Nurayan ka. Ingkan. Nakaturog ni tatang. Tanabarbartag. Nagbanglo ti adobo. Adapay tinabati ni tatang ngarak. Patasag man kit dito uminom. Na magusto. Ibusag klangan tinabati ng arak. Ne, anya tinapasamak Lina. Nakawarwara ti lamisaan. Kan ni tatang yo. Nakaturog iti bartok na. Uray ni Manong, nabartok mat. Anya? Asino ti... Ada kayo magaya man, Lourdes. Anya day tingar aramidam Mario. Makapasuron. Ne. Anya yati matingar aramida katawan mat, Lourdes. Day ta pa nagbarbartek mo. Imbes kumakit di asikati mangisuro iti nasayang at iti anak mo. Ngam sikakit din ti mangisuro kan kuana iti panagbartak. Anya? Oh, kitaam. Agpada kayo dita anak mon anabartak. Anya day tanag ka? Arak kan pulutan da ito'y tatang. Munti pagayat ko Mala, munti nga rodan day ta. At ito'y tatang. Ne. Nagadumatan day ta. Dua abot iti arak. Uwan iti kasta. Saggay sata tatang. Ha? Apay, di mo kayat. Ay, kayat ko Amang ano, sigagat, di mo kabailan. Kabailak tatang. Ha? Amangan no si ka. Sige, mabit lang. Agluto kiti pulutan tatang. Alaman nga rata nagkaw. Agsango taman niya, ginom. Yan! Anya ti aramidan Ano dagiti basta? agam. Labanan na! Ha? Labanan na nga, ma'am! Oray, ama kayo. Ay, sus. Labanan kayo. Na, Lintik lang ang Ay. walang gantay. Nagalasan ti aramid da. Ha? Ay, una yan. Mapagpungpungtutan na ka. Hey, Ha? patasan da ka kapilan. Ne, agaw pa dansan. Nakasta. Ay, Ayan. madida ito yan. Di ko nam, di ka kapulan. Hoy! Si kalangay. Sumarden kayo man. Unay matindi kastang aramid yo. Ha? Uminom kayo iti arak. Inton nabartek kayo. Aga pa kayon nga agama. Ay, diyak mo no anya ti aramidak na ng konsumisyon talaga. Hanyamot day ta asawa mon. Kanayon ko mo't abagbagaan no umay ditoy. Uray siya, bagbaga akmat nanang.
Ngam ikarkaro nakit din. Tainsuro na pa yan ni Rex nga uminom iti arak. Anya, Tidakas na. Aga pa da nga aga manukas ta na bartakdan. Ay, masurunak. ala, ano sam abagbagaan ti asawam, Lourdes? Barang denggan na kantumot laeng. Maumuma ako, nanang. Adda kayo man yan di talamisan nga agsangsango kan ni tata nga umininom iti arak, manong? Kit man ano ko mangay. Ading ko. Nagsasaw ka. Kasla si ka lang tipong malay dito ya. Nagloko kan. Anya nagluko asa sa wamat. Tamay ka man kit day. Ta kampay day kat may saka punching bag. Up. Anya? Ay, tatang, kita nyo teraramitin kanyak ni Manong Rex, oh. Oh, pagangawan ka lang mo takap-kabil. Nagreklamo ka dago sa... Ne, anya ti mapaspasamak dito eh. Ah, Ni Manong, kabilan na. Anya? Ay, kagap-gapo mila ang anapan na kimisa. Kastoy manen ti masangpatak dito'y balay. Nakaturog manen ti amayo iti bartek na. Kat si kamot Rex, agin inom kalat tamatan asiksika di talamisaan. Ay, una yan. ninanang... Natulalat at pada kami matalalaki ka ni tatang. Malalaki ka naman. Anya? Saan aray tati pakakitaan iti maysa ang malalaki ko nakmanan? Kwartayo man no da, nanang. Pabulutan dak, tay gatang ko iti arak. Ay awan ti kwartak. Si kakit di at agtrab-trabaho ka. Apay, naibus mon ti sweldom. Bumulbulo takla, yung nagadon timbagayaw. Isardeng mo nga minan ti panagbarbartek mo, anak ko. Amom ka ding agparparikot ni Lourdes nga asawam. Kanayon kayo nga agbartek ka ni Rex nga anak mo no kasta nga aldaw ti Domingo. Man, ano ko ma? Domingo mat. Awan trabaho me. Kan awan mat ti sirrek ni Rex. Iso ano waya kami nga ginawm. Wen ngam ti dakes na. Aga pa kayo mo't nga agama no kasta makainom kayon. Sa nabali nanang, tayos kami. Aginom kami manan ah. Agbartek kami manan. Parikot ko ti asawak, padre. Kanayon da nga aginom iti arak no kastoy nga aldaw ti Domingo. Kabsat, oray no kasta. Di ka sumardeng ako mararagi ti apo. Sigud mat asaan akas jay ti asawak. Ngam no apay ang nagbaliw. Kasta ya. Wen, padre. Kasla awanan namnamak ang maisalbar ko ti asawak iti kasjay ang nagbanagan na. Ngamin, kunada, nasaysayaat kano ti dakes a tao nga agbalin ang nasayaat. Ngam ti sigud ang nasayaat nga agbalin a dakes. Kabsat Lourdes, sana dakas ti asawam. Si ka mismo tinang ibaga. Sigod mo ta nasaya at saan ka di? Laglagi pong daytoy. Nod da tao asumyasi iti kinapudno. Sigurado. Adamot lamang idalan kan kuha na nga agsubli iti nalinteg adana. Ita, tanasursuro mo ti gay ayam iti baraha anagaw. Ay kat agsugal ta. Ti mga bak, agpainom ka nagpulutan. Day talaga ayam tatang. Ariglado ah. O sige, rugyan ta nga ro din. Sige, oray ta, awan ti kadwata. Nakimi sa dananang mo, kinilina. Kat mabilang ta siya ti mga bak tatang. Di kagdanag. Ilibre kay ti inom kan pulutan. Ay, ayos! Mario Lakay, sigud mat asaan kang agbarbartak. Apay nga'y ta nagbaliw ka. Numabalin, isardeng mo kuman ti agbartak. Isungarod ti pagragsakak bakit. Ipagalmuki din. Amom ka di. Sikan ti pagsasaritaan dagiti kaaruba tayo. Gapo iti panagsangsango yung aga mga agin inom kan agsugsugal. Bayam lang ida. Bibiyang da kumangay. Kwartada ayat ti kwartabi. Tatang, aldaw ti Domingo ita. Irwar mo di baraham. Tagsugal namanan. Adda kwarta kita pagpustak. Kita amne, sagsasang agasot da kiray. Ha? Buyatan pa yung utang mo ah. Nga utang mo niya bagbagam. Na. Di nakman malasan si kalakay. Na.
Karitan na kon, ha? Apay, lumaban ka ah! Ay ka, laban na ka! Lumaban ka gayam ah! Anak! Anak ko! Anak ko! Anya, kapalan na ka! Ha? Yan! Diyos ko, dandani kayo nagpilnatay nga agama. Gapula ang iti panagin inumyo iti arak. Lourdes, sa dino tayong tinalay nga anak mo, ha? Basol mo matla ang ti amin, Mario. Ne. Gaputa si katinang isuro iti anak mo nga agbartak. Ne, Agbalbaliw ka kuman itatana sa papay. Pangaasi, Mario. ne. Kasano ko mga yagbalbaliwak? Bagay? Di ka kuman agin bubulsak iti kinapudno. Asika, kat magmag na iti sabali adalan nga agturong iti pakadadaulan. Kumusta ni tatang, ading? Adapay lang di hospital. Dinaid da tinasugat mo atakyag na. Kat, anya nga iti ko na ni tatang kanyak. Agalwad ka kun ni tatang. Ngamin, nasakit tinakom na kan ka. Kasta aya? Si kantomat ngamin manong. Awan payasim iti amata. Sinugat mo matan. Nabartig kami nga ron. Daytan tomat ngamin ta naglain kayo ngagbartag. Ni tatang ah. Isumot tinang isuro kanyak nga ginumitarak. Oray pay. Saan arumbang aramidam ter aramidan na? Nakastamot lang. Pumanawak lang ang dito balay. Kat, papanam ngay. Makamuditan. Nukas tamot laang nga agap-apa kayo kan ni tatang mo. Dito'y kalangan balay nga agyan, Rex. Lola, Ang kasanon nga iti panagadal mo, no agtalaw kay di balayo. di oray di ako nagadal. Ay, saan ang mabalin? Nala, dito'y kabalay nga agyan. Takasaritak to datatang kan nanang mo. Da kayo ti makam mo, Lola. Talagang kami na mabuto na to ni tatang. Ngamin, diya ka mo analaw anak gayam. Gapoy tinalaw sa bartek ko. Aging gaita. Awan pay ni Rex. Apay, sa dino tinapanan na. Napanan nagnaod ije balay dalola na. Di na kanon kayat ti agnaod pay dito'y balay. Tamabuteng kan ka. Anya? Mario, agpanunot ka kuma. Saanan anasaya at daytoy ang mapaspasamak iti pamilya tayo. Saan akas to'y ti pagayatan ti Diyos. No di kat nasaya at ken naurnos kuma ti pamilya tayo. Apay, anya ti aramida. Lourdes, pakawanan nagpagat. Nakulaapan nga minti panunot ko. Kaputa oray trabaho at trabaho. Saan lata rumang ay ti panagbiag. Mapnag ta kuma iti adda kadata, lakay. Saan mo kuman atarigagayan ti bumaknang. Wano anya pay dita. Nang runa no saan aparakan ka. Wan Lourdes, bagat. Umapalak ngamin kadagiti dadduma dita. Kaputa adda amin akasapulan da iti biag. Idinto ta siya. Datayo. Kat awan. Mario, Ita. Sursurwag ti makontento iti adda kanyak. Gusto ti kunang bagat. Kat agyaman ak unay. Taadda kalata amang sarsaranay kanyak. gaputa asawa ka. Kat agyamanak ta nakaamiris kan. Rex, anak ko. Ala, umay ka. Agawid ta ni Jibalay. Tatang, saan nakadya kagura? Gapoy tinaaramid ko kun ka. Saan, anak ko? Gaputa basol ko mutlaan. No saan ka ko mga insurong aginom? Adayo kumamot anak pasamak tikas jay kadata. Tatang, pakawanin na ko ma. Diyak in kagara ti amin. Diyak amo ti inararamid ko hindi. Gaputan na laos ti bartag ko. Maawatan ka, anak ko. Di kagdanag, saan ka akapungtot? Agyamanak kan ka, tatang. Tatang, nakasukat ka met. Wan anak ko,
Makimisa tayo. Tatang? Isong agsukat ka matan. Tagkukuyog tayo, anak ko. O sige, tatang. Manipod ita. Idyantan tagsugal kan aginom ita arak. Mapantayo lagan makimisa. No kastoy aldaw ti Domingo. Uwan, tatang. Naragsakak lakay. Gapo taag may satayo itan kadagiti do nga anak ta nga umay makimismisa. Saanen akas idi? Maragsakan akmat, bagat. Nga oren no nakalipat ang agsirbikin na Apo Diyos. Adda kalat tamang palpalagip kanya. Tapno agsubli ti pamatik iti namarswa. Tao tayo laeng agbidot kan makalipat. Ngam ket di, no paidalan tayo iti sursuro ti Dios, mailiklik tayo iti dakas nga aramid. Papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Jonaline Menzi Carino. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo